Bismillahirrahmanirrahim. Agar dapat menuju ke ruang tunggu, peserta nomor undian 025 akan membacakan makro yang ke-25 riwayat Bazi dan Kumbul. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qayyima ila siratin mustaqimin dinan qayyima
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم